Ngalalal fungi mo kada sinengi ngay na ke kasalan kat kada fast na met. Anak ko slinge uyange one only tigni sena alengan siwo ke aslala nakate nese siwo sinak na swikat sharia talaga silasnge nakat fast na met. Ezi kada flogot kunon so kung tigni sena la kasikat ingan kasikat ke proy ngafin chakin bay kada sinengi nga tigni sena ka kumkan confirm ya. Okay. Okay. Excellent. Well, okay, confirm. Nakmas met nili uyas nakmas we got share like magatash keo nagatfa dagana yuos akademi la measha alman dak matala ke masing ngam tani safle ko pugan tena share mangi. Okay. Okay, well, lamalap. Sangon sa kung itigni siya na, reverse na mit. Chinge ano keng akademi ang social technician alen kolkat ki proy ata akademi mama shape ki announcement may taga yorolo technician na Laman lap tekin ekaiwo na siwas na kaiwa katagay ni parawae siyak la tagay ni lashoy ka kat parawae kat gula malalab na siw molem kat lash gula malalab ke mo lash kum karangan ang nekelain si penge enake aw saying sagum na akiebe tagading kan tagay ni siye sin siye ke gas matala na lom gas mo lom kula malalab na siw ke casting call ke might call makumshish niya in kain sang be see vision na selos in kain akfash sila gaslom niya nga na selos sa mga ene no. Kat siyak sumke besing itangon matalomin wikot engon matalomin na me kanalos mepe sa makumkena in kain wilong gaslom kilain singe. Welalos na kaywa sa matay na sir lalos. Elos sama nakaanla ko elos sama sukasyo inakay elos pe sang mis lalom na selos. Elos sama shak na fight pe ke mas shiralos lem god large will lominak fasya kaya na lang selom. Agakat lamatonin siyas na kaywa na kimaya feta ko. Katsiak sumbe ke matan fensi makatash kenge tamis lalo minapan lape. Lay lape ngon luming mukwi na urine met kalens uplom ingay na rek makanalos na kaywa rek makingat na kaywa ingay akfashif will lumping fencing. We got taking trust ko ke oya ko saying ikikatakulan fakat kikaslom. Esingon matalom mepalay klumelan met lum kadinarik makin maying wang in yarosh. Kadene na ikom.
kat paroyoing again in Jesus mit lang olash. Amen. Amen and amen. Amen. Digin Katigin shoot balance yung makakan naknas karakat. Klamala silbana buying goes na kayo sa mawiga to ko. Kayo na siwa sa ma Tafana yorman na siwa sa ma flia pa siya was kagus sa mate na flia pa siya wasan or any in fact kayo na siwas na kayo welcome. We got in going sherry mama katash kanya fin yok shipen assume kung fin palama wo shipen assume nakmunas we got in like or share in fashlik na yun yung na fin siya ko. Mayuru ka pa ngayon kain arela pa siya na siwas na kayo sa mga matay na or los kipesing ngayon la alle ash ilos sa mga lost their loved ones. Arang ke arela pa siya na siwas kap yarar shwot kasing goal ina kaya kos ekos initala kacho kos ke paroy ke pensing ke pel no pesi na siwasing evidencia do kilogak sa God got rela Good Friday large ke Friday got to bawi be Easter Sunday ke Senria narokak sa God ke taking siya na ngon in Easter Good Friday Kachak na Psalm lalay Jesus Christ. Ikisya ka na online mo liyala kung makumin makanywi. Inse wo you're on my bad. Kilo man lab silba na welcome ikawas na kaywa. Having nga kayo nakilain may flia pa shalo singe. First na Dalia loka. Ikaw from Kushay. Wait sa maday ko siya quarantine side. Thank God for everything He had done for us. Amen. Kung malap ke kung tune in ben we got in like and share. So what? Ama pangay department ke technology la siya. Kung malap ke kumasyan. Welcome Ben and Girla. Frank. Kung malap ke Ashloman. Thank you, Jesus. Amen. Kailan may correction sige merit na Wednesday. Kailan na. Kailan malap ba Frankie, I guess merit sa dito Wednesday. In fact, mo ay siya on ngol siya. First sinigito ngol luo. Nas non may siya. Sa nga kalamitar ke week tarya. Tanga sulba kalami ke week na. Ay siya on ngol siya. First sinagito Merit foto si pan na ki Wednesday nga. Tiya first sinagito ngol luo. Minwang first ngol luo. Kay pangan correction si ma pa-friend yung fact ngayon kulaman lap ki slow man. Si Benavak welcome na si was na kaywa kulaman lap ki kum like kum share ye nga ka nakilin pe ki screen na ta siya nga. Kaltigin pangan Marshall ka kulaman lap. Lengan ma sigin dot skundit nga akum dagan yas ki screen na albangan. Kula malap na si was na kayo ma tigni si lakkalembi lowosan ge Ostaga besha pasha comments lowosan. Nang alipshi be proilal dignisa ge proikin metlash ngayon katsak kuwasya ka na lakkalemi ge kasen proilala kadisya ka asha lasha kat na kay waitala evinte you're all na kade tekainis mafon lasi makat suka. Naklamalap tignis ke lieten lom kinanakin compassion makom es magin kain esyang matwiash nga kay wana ke in kain itala katya da kain fakak kimalutu da mo kay na nang esibe mga alen si uge pa talik nugul si uyak master ka na vinenyen na anel ba Alden Simon nga tena sign shaklalek shak na pakanten mit puno na klavinenyen si Seattle kaksyakin kat anagim faking nganin Easter ke mata ka ke Good Friday kanin mangan. Tamlali siya ulala ngasum na your los siya ko los le
inka ben da wugin shukki kasha pe marshnet na anaking academia en Washington basien ma alle gadingan ginla shekna ashkasha kaini nange ma made available na sin COFA citizens ma sha na sishke yesinga lalgor somla klonjin met kollashne kerala mainge kewa masima shekna kayo ingena ba UN mata waiting hours sikanin mangan sangke prelom katsang pag prela siya in mo smooth transition ni kaya kasha mo ito pangan si mama siya ngayon dem singe dikinis ngan personal if happy birthday na sin talik mo tayo na clue hindi tikinistan yan gala kat alena kaksigin kat ki maingi kayo we siya ulala ngalang si bevak kulo malap na sin na kayo ke proy na kayo ma ngango siya ke proy metligi ista ke sim gu na yok pe mai sikyak ke weekend na tem mugui ku se fan na pas sanan sangan mugui ku yak fashiya ash kise la se ke building silan FSM like Consulate General Muffin in Portland, Oregon. Welcome with makain rela na wayan ash pe merat yak fashiya pe financing Seattle nawana wo ba ak fashiya nga alekak second kat ke langkalang lal siyak na anjuros, na dignisiyan alfak nga, siyak nang nganin, masikat di kiyela lal fungila sa fenge. Mesingan, pa molyak lan lemo. Evin siya molyak lala, wangan kanon me alula siya. Kaya nga ko ingay na, dignis nga, siyot pala na siyumfin na, as masiluwalan kasin ko makatapal nga transition na ki Monday, panangar nga agagin bela na siyum, finisyawan, mamaasan, may pemata ka wikat watchingan be. Kulaw malap tegin ngan takulaw na suwas may ma wikat kashakat ke kunokon ke kasing kolan Monte daw yaktarin namina kanil shakak tako finan Honolulu me wala lang ben arena Levi from Honolulu be il shakak petar na takoy ko siya me le minister skipper il shakak pe Wednesday agatayan again Tosto Fred is sunna daw yak sa ngalalal mo le minister Emerson from Reno Ila siya kayak pelsa, ewayabatik ni Sefilan from Hilo. Ila siya kayak pel lela na selan. Na set nga siya kayak misingi, Senri, ngorsi tako na kaya nga forward yatari outlines asher takin. Fin kumene na kumakalim ye, ila ingan ben siya kayak pesha po siya ben ke casting call Facebook page lasyan. Napangan mama shirosh ninge na kumfin moisas gagawam tonin siyom kuminwi fakak naknasta ko akalim ye oyala siya katukoy na oyala ni tawi fin fela na phone ma tako kay mother church lash finayin ko siya kumfin may titawi se kumkain wisamos na kunokon siya kaya na yining yung nakikasin ko link pangan fact na gate lang gasing golan. Other than that, got long say, akilain ko was monthly mam da long say, mam da rela long sila los kalim ke monetary donations losan. Kat tina doing kak second got gay was kulaw malalap ke cash was in kani kesan kenik silash katin nashining kipel ma schedule ya kikat na keo. Kos kulo na malalap, kulo na singkat ke was, akkaya ko was yan ko sa ashwayan, ko si tala se, katilito, il pa iflog in maingeo. Kaldigin pangan marsiru kang alal fumi makumalan na ako na tari. Ale ilan Boy Scout, be prepared Masi ko makalimingan lagi that's the Friday pag mo so na spusya kya kan Aw, as pangas si advantage ke kum to ka wikat ke kan Tuesday when tigni siya na lakata ya ke when intelligence lash at na siya katalang si long katalang si sumle
nakatakin sikyak ke trauma ka kainin oya na oya ka na siwas ma elipsela first euro dignisya na kilakata yake tas the Friday an evine partnership supiak kumekan rek magin mamakalimia ke live casting pa dignis kainangan. Yes, sir. All right, kaya kaksakin kat nahapanan kisendran ki faya kalo si malakalimia. Alaw pe outline singa men fast fan na. Kala di almegos fast. Penso, fosse fun. That's Wow. when the challenge comes in. Na Yeah. kada ka na ke klo malam sin kat ki kaino yenge. Kada fast na mit. When kada pa na technologically inclined na kada nukse ila kad kan from ghost lips na kada time do kya kata ye ma sanga do ke mande na first siya kaya na kasilpa na tanan ke Tuesday kaya nga siyak na version na tangi Wednesday na nga pregilin tasanan ke Henry tigni siya na le taka ke tasta Friday sette nagat me sut kya po si makate sut ke maluto dang tigni bangan vaklaga ka na fast na mit bay ko How fast na mit? Glaman lap kel kaksikin gat Monday Sikosok lakel tokosha na me pangan si fella lab stak fella lab ke weeks overall weeks singa ba sikosok lakel tokosha na ba fat ke John Algosh ngen ta na Gimlen Gimande April len singa Algosh fakla esamla kosta met kos na ngama pelsina mga tram ke met kos na ka develop ni ke book matter na musinge galis ngal algos nge taga get Deuteronomy singal lemekos sata singal mekos first singal lon ke singal lon singal mekos first na tolu pamalutu chinga yakata yeke na ke makatlotoy lagi lututlash ke kasin gol ke makatlotoy labe ke kalnga yaklash ke kaslan gata puk siak lemekos ke puk ongolon gos na ke babal nata shapang Deuteronomy na Deuteronomy singe kat anan ki petse si ke pelsima kadel faring na sil Moses lalet te wiran ke felin ulayanga na metli lo se uchak na felin ulayanga el ta fala Joshua Dari na bayan kasnge ta katana akluya kinakon yak lesi bange fakla arship luoba ngay akata yake malutut singe men fastolu bange ipsemetan pa mesikyak evin kum kuflamoli na ngakata yak ipsinge na ipseto ko ane daga ke ye on koshingen me kalme kemuri chinge nganri di fanga kange context sige vakla simet Israel wiom mukul kamatan anasi met fin si fe na kakakanal na Thailand met kos lom kum ta fa fulela tugunel kalan sa pe kum ke ye on kos kesun yak it kos komenen na naksikos kella na kum diak tari keyword sigenge sikos classing na power la ipsimet nge sikos classing gasing ni sa fakma the freeing of the servant na utakanan ke fasingalon ke singal megos ta kumkan tafala ni ke singal alkos Belsima kan molila swemulsingen. Sometimes when a person is unable to pay, is dead. Ke belsima el sell himself as insolvency of creditors. Elapan lapa si mael ongen. Elinulan rek mayon kos. Ke yes yakit kosha si kosok lalalin nan sikyak. Na akalemila pange masima ulia ke sinige on gosh yokin ma sang corresponding cancel ye me swimol singen eslaken na ke yesingen na fakla finye on gosh 6 full year payments rekle ma na eta fakya ma efal in fulfillment cost singen kum kan sum ready ke Exodus longol si faslu
Napa fakla taşakta siyaşke. In Deuteronomy Mosesel sang maasina sinmaitsima employee amit kosingen. Ilen de aksikoso kella makaina. Ilen kain sang kata me supplies anasil kata livestock ka grain ka wine ma nge in mata falin kain in place ilyepe elfine fashion ele sapalla si pangen. Ilente me pisin posom. Inte fälelanan wangen kanon peol. Että wangen napaisben fälesilangen nagi freedom lala. Pangen faksie. Nara faksie mo konfine akkalemi o yesinge konfin pa employment kossinge ja. Na että fall nagi langalang silan katma elaksikoosokkeila taligi Israela. Inkan takaligian itchak masmanya Deuteronomy saptalong lakos fassinga lalkos o ebesing long lu. Akkalemi na selos na ke elosene na elos che molina sinkat akilang kalanglankat elos kain matake pakot insingen in kain palakin in ekin sikosok latikun yawan kosengen fulfillakit kosengen pangan completion ke number singit ko sa number na yok subesin gaat na pangan maasi akkalemiyak ke malututsinge inas kapun akkalem si ke pakoten langgalanglan gaata ke nga kum sa pala maitsima matayin peos nimpune kat paykinne pelin kat falela somsi na skojo klasingan pangan me kalmiyeo ke mga kalngayak keo na te mga faka ba final lang. Flok nol tigni na kadin kain dip sa pesil ke mama ashirol man nga lalfang ni malutut siya ngay pelpas ngakumlong ke tigni na nga o agagin belo na assume man kan transition ba na ke Tuesday on okay commute sige okay kaya nga si Pam tawa kaya nga mo kulo malaptekin na pwede sumingfak mo may reach nga nil fos na todo. Ala yok na pwede fakak lum kayan nga wibe non ko kimeri de cash lum nga la alaf toto. Victoria ba nga isa alaf toto na pa week nga kum pensa ma foto marita na ini na din spend so much time geshipen was na tolu bashmonyak lang and mesi ko chamongan ifo tako na ki fos tolungan naki kung akata yang na lagalim dari akes makin yellows na losin defalat akis ko sa na lalosan mama elos ace minsewo sin got ngan elosin na open na sin may ma elos crossed paths with in kan palakin painitola upang ayarek malan may tlankata. Manilos in academy la kadil da molelos lexicos of yellows le naro elosin no pain financiarolos elosin no pain axicos of yellows the axicos of yellows la makaina. Taking in fact number 7. Ilosinak fonjela pesikosok silalos ngan. Inkain aksikosok yelati sangpe na mamain kanila bawal. Along sa ariti, ikaya maritsangan nga. Short and sweet. Get to the point. Kulaw na mala. Ignis klomalap ngan gain. Musak taka stak lugala ngan vlog nga engineer laga. Granit nga tlay shesh. Diba? Lay sa lay shesh sila ka. Right, wange. Ngayon, mutawag ikas may read sinagi Tuesday nga na bangay kain pel sima kate isespe na akatay ke may inifo katnan ka namama samsam kunya kiki pelal ekar serama kisika apata kay kikelatia akos faslongod sin kitol ngol siyeng les kada marit siyeng
Kata siwas lang sinain mataye masap. Nga ke siyak siwas, eko silong masap of fact. Paul pa sham nga. Sham sin met kelatia. Na ikek la yok melutut singi kikat fashion na meta. Na nga ke namda rite la stansa si lugain kan dikikati ke kasko shaya na nga shuang na ke akataye mga kalngayak kaya. Kata siwas lang sina in mataye masap. Na fact mo ashwin lo nata leprem siya mga natal sin matan kalan sapsi na siya mga natal sin matan kiel siya tiyam tan kalan sapsi esikosyo na riti to elong tolo when sina din tan kalan sapsi isus le o na isus tandalik na kaywa when sinatal sin matan kiel el isus ta gesben ashwoleng lan kat kiel matuin singe Utaka malutut singe talik natin waleng na utaka si kasak singe kel acre bangan matan kalan sapsi na Sarah sima ke waleng bakat itakil Sarah sima ke acre na may si sham kundiak nge na acre is lagin tan kalan sapsi mamta ye paun sap may takasin may sima kolol na kalme pa elden alesikoso na maitsima den alesikoso kan ba acre but fine riti masing tati na ke akata yaten ngeta na sham kun ke final paragraph si ke kelatiakos nge el asita na ke biblical literature del sham kun masima aina delin ligiamo alcohorise Matayan luo nge ekar Sarah el dalin conflict el dal petse si mataka ke masa elanggalang kadita la fin pa ekar el dinasi ko si ok na abakum daging afakang el mata yepun masa na ke langgalang pa kada shamsham kel Sarah na men ke Eastland dalig din gat nge Met matang bang Judaizer nge, augelos met Jews. El dalalan na asna farkin silalos mo, elos matakaki lain lalipre. Pangan si madal farkin na anailosin ke ngos lana in mataki, mo el dal mataki masap, ma itak yang nasin kata. La masap singa ule, kamasap unfu ko singal tolo ma fakyang ke me read ke tukun masap ay dakyang na paano nga petse singa tako inkain akatayela asla manilya yaksilal Paul el sham yok na sin metlalal fungi finan ye kelatiyang Eli lalos kapek in lalal fungi lalos. Ay akataya ki yok peke taka ki fakolosing Ta elke sham na silosing kain sin kin nga fakmat Judaizer nge. Liye kata mailos ngos lakeng pa circumcision. Kosla sing elos tikias lakin mo me kome enan fale ki masap singe aske masap singe akfalye mange Pange madal ngus lagi na papolil ta kain ta leksini na sang na silos in kain exposal dala in kain dikia siyo yalos hindi la. Hey, wait a minute. Goes even wrong and na eto may miya makadak fast shiki weekend man Good Friday. Eto meta ko ki masing akalimila ka tufin maulyak sila lanlema. Kaya na akalimiyak na ingi. Ay pa na ki ay siya nga lutiget fanatari ki katsam ki yeit fukumetikile melisusle. Ama lutut siya point to Christ. El sham kun. Kanin mange. Pa sham kun yak na ki yok na ki malutut siya mga sham kun. Nga sham ki tutron midarita mange sikyak yok ki eto nga taka ki Wednesday ata. Nga nakataya ki staklut ke masap kachamam ke leker ke
Grace kada shamram ke langgalang sima utaka ke shipin me pange masi masapayak me when na din gat ke na papel singe kung hindi na ke foslong luon nga te akadin ko na ke fos nge tangan ju chipit siya takla polel matawakin ora si akakain lal kain kain akkalemi yok na ke shamram nge el shamram eluti ke Jewish scripture na luti ke mo lalipriam para el tashkek mten luon shamram ke el shamram kun inka niyakla mange record dia ki Genesis singalon kos mange record dia ki Genesis longol si fasina ke longol si pole luce puk mata in demonstrate ke taliklo natal Abraham Isaac Ismail sin matayan luo ba Ekar Zera sige kalansap sige lang ngalang ke wulela elusin shamram kun na pole lang ngake akes makinikos reader an la kainin taliklu si batakang si taka sin slave wife si taka ke freeborn wife si na papolel me elworn na sin collision nge inkan lo nga kuya na ke takalan descendants lan Judaizer na ilos fakain o tela pangan malak kalemia na ngansang kasha fose aklong dolung nga fanin den na shoot kya ba singa Sen mal fakt na sila nga nilang contrast status lan nelungan. Talik mo gulungan, takainin na Milo Stena na sikian, ala yok sibeng ako in election loeng ke. Ilang loeng na ki talik matayan si talik si mugul si natal Abraham sin slave woman singan. Elisus leke atem lan human in kain sikin sang fulfilli wala yang silang gat. Dahil sikin insiniyangan, pa Isus talal Ismailan, palakkalamiyan. Fananagal Sarah, matakag freeborn wife singan, takalalaan, el tapan na timing langkat. Naifo ka nga fakangin. Dahil singa wangin, so nastalik natal Abraham, Sarah. Napapel si Masirael ang kung kati pangan. Kati ta sham singa. Abraham yayang alia. Nali Sarah, Abraham, el dal shlakin represent waiting on God's timing. Fanana ki oya si siya man-made. Mga sham ko yun na. Chutaizer nga etaka ki malutut bangito. El dal siya dalin si fena kamtoye bangi masap maliema efal ilosin fashke ka matal mot ka mafal gema ta makadel fakt na siya pasim lege scroll varne sim lege bible nata shangan pangan makalimi na siya kadine tala lege avlog nan kain di na ke efo ka fakoing ke masinge li na ke kabun maritsinge fakla inge metlilia lala ke pole sham si mekela dinga kostalik na din ka fal na ke woleng lal apen na Isaac in belsia wensi siya ta jusla ona talik na kewa el kalye el Jesus la fal na ke woleng lan God na oye singe rek na ne ke pelinge na me mas lafa last time tanggalan sap siya win nadala. Isam kita Sarah ta sab Abraham den sabilosin soma. May luto singe tako sham ke angan kain staklo. Fakla talik natin walayang pa si fasing el pa sham kun kita talik sinal Sarah ngayon. Nara nga kinatuin singe la nga kuminte si Vena shkikatin insinia mainta fal na ke makatmut ke nga kom si taklik computer di ka falin misya nga kom insano timing lan kat when timing lan kat pa grace ta ka ke palang galang lan kat ta ka ke na mama ta ka ke kay no si masikya kelis mail mangen ma insinia kike oye ke nanaklan mo na skosyo klabang akum sham ke week singa yoko
nakadetala kat fin fash ke uleng lan gat pangan en si ma free me mana ke o makat ak fash ya men na namamak nakake timing e akwak lan gat ako mga ko me si venak fash ke mate ma fash ke ulwan lan gata el kana sakaw Tignis, kasi yang in ka nakataya. La messing as kin nakataya nga. Nga mo may nakataya ka alam bigyan na. Fast na met, nga uskom me na ke. Ngayon siniya pa na fast na met. Lomalab tegin, pilomalab kaya kataya loman. Nga li fosima sham gun fosyak tol ngol nga na. Tolngo, okay? In Fast na met, fact mo, na me mas na fact. Lost okay? na matayin kalan sabse when na dal da wen ni plan when na din matayin kalan sabse ki Man, may usu lan babatamal irin when na din matayin su ko sakse. Einzigen bakali mo ale kalim na mesi sham kunyak ngan na wengin managawa magat anak yung fact ngan managawa magat si fena place ko ti kaya managawa magat si fena sal kaya kin kain mình lên có tiền tiền này nên là cash mà có bán mình có cash rồi có cái nó ra là when in the plan usu lang got na ke when in placings lang got na ke mình got si fan up place got ke when luong an si ta ko sin matan pa wala mo matan si ko sok sen si ta ko sin na wala mo matan ko sen ke sipen el matan kalan sapse na in fact mo lost la matan si ma when na tangan ak exikya ke oyalas mo ito dia oyalan God man wangen iplalos ke usulan God kisipin God no lela tari mo ila ak fashi oinge ailos shikitan kashay ka at sema sima mga kumte ininay na ra katika na ra min katil tinay na kashalas God pa na kashalala timing lala perfect Naramensis ka din desal ka. Postingan ba kung siyam mga kumriti na nga imo. kulo malap tignis ke, umakon nila, fostol ngol singan na yoko. Mayen, nga kaksya ka norela sila, poling ke spacing na Judaizer alla na kademo me, los alla na sas lagi masa po, okay? So, Boleh lang, okay, let me do this. Dahil follow lang na nage, book matter ha, code ya usin na sildal. Na, okay, you wanna do that? Nama pange, si mga loang lagi, nage makalimingen. Na, kalmen faklugusan pa me, Judaizer na pa ismululasing chandal si me. Nama pange yan si Polel, anan siya kakmatipos kung hindi ka lekan. Listen, dal tafong le, choose Gentiles, elos takay nash inheritance, kipesi los shulela and become a believer, see? Yes. Become a Isaac, and then when Christ sing el dekain si stakatay na. Kikumdal lang, kumdal mo na pa, is inheritance singin. So, hey, I'm sorry if I get excited. They'll always have that self-righteousness attitude. Pan masima on sale also. They'll always have that bound mo managawa mana sale dal. No. Tignis kung drama pa, ngamda fologin o duk nga namin. Dahil mo ka na para kain singin. Pangan mo si Paul sin king God kaya nga kadinde non ko mo kadin matana ke ulayang lang God kadinde iskat na ke ingenik makatigalim ke arakat self-righteousness na ke Nga mo ka na ba winang siya ko. there you go. Nga mo kung kulo ya. Talan sa nga pangan sang siyang naman na kaya. Hey, I'm getting excited. Let's get back to Wednesday. Tignis ko malap nga. Bas na mit. Wednesday pa langol. Ak masyayak le in fact pwengwo. Hallelujah.
na merit singe ke akmosasi aisia pa samsam nge aisia tungol sie bang anak yang afak pieng ngara lang chamon ramon singe ben yeit fogo metigi justalam lem aisia paljek justa singe na pape akademia nge nara kema aisia semasla na lot of kudos na look mayen el shamsham kun the coming of the Messiah basap tolo ungol sie shamram kun first sina getol nagat finli na first el shamsham kun trinity singe kalmepa three the spirit sovereign lord singe el shamakat papa kat win kat ngan matal el shamsham kun o singe el refer na sin Messiah na masima ito ko ki esaf la yen maluti singe pa and being anointed with oil. Israel verse 2 Kings, Saul, David, met ma akmasha ma ngan kat sham kaya. Tajakta kipel si mama singe si kya ga. Kat fin som nikel lu ga ko fa singa lal ko shna ke singa lia. Ta na fact la. Ngon lan lem God unfuck. Ngayon el moswayal in fact pengo na sin met sa kashap. El sapaya min sulkakin la metro e met chikosok la met kun vasivil esliaten inak chikosok la metsia matain kayok naltui lem sivena kentain maslolosa el pa metsi matakain preach the good news ngan el patakain heal and free el patakain proclaim favor el mangan the comfort kel riti masing alvade shun fuan sanas kongan nael sham ke casting a favor na ba nga me riti ke gasko shaina na vakke aisia ongol sie la ash afen luo mai siki up sie pa el riti ta fana taringen el riti ke palemela el riti na el pa aisia ma kodia ki ke lukngen kelutisingen na ipsi to ko ke anpa mama efata ko ma pesi malata ke second coming pangani plusi ma etako yokki ma sila kalemingen nara ensi ma melutusinga to ko ke apa akmasala singe lemel to ko el natako na in the fact ke peng wo singe pasafta yel ridi ke na kadita la ke pukmata samsam peki akmasabanga samsam kunnakel Saul, tokosasi mitlan in Israel, pasang ke tokosasi matakato. First king, tokosasi mit panagel Saul, na tokosasi ma ngasam kungan el Saul lasin maita, tokosasi Saul. Dato kayo na anointed, okay? The tokosasi ma anointed tokongan kel David, el Saul lasin God. Li different singen, maita sila la Saul, kati sila la David. Na oilan kiwa me jakang na finji fellows. Na ara plan lan gata. Ilda ka sumema win na len fakek, unwela, aksikoso kiela, na usi favor na siya. Na maingin na kiwa da kalgias ka jak singetari, kadak falet yiki weekend na verloog siya wat ako academia ke revelation. Etako pangan masima etako either kadis judgment na ke maguluk makatorela ka ngakom na dikiya na ke polel fakke lukoren ni miko singalit kosmo ngakom rela kapas na usilas na singat lalal fungikin el siya ma el sa pa main kainta aksikoso ke katlailki mana ke magat kapri katike ke makulu unbelief ka ke inequities ka mema mga kompetasyang na ke e pangen akatayalaki kunawan singan pelang e flogen ni run damdal si wiyak ni well tignis kome tari natin kung takan lang na som mga flok na kasi Henry bakit focus nung coffee ka flok Alla listeners sa silong nga.
Namalap tekin, kilo namalap fosinan kitulu ay siya akalim yung pala sila nga napa kumala ka tayo fal kung flokan na peniki akpa yiyen tako kiyak masyala silang layman. Kulo malap ki gas wala na nga dafa kumna na insum gitosto. Tosto si vesingan fak mo kalim lan fela arshin John bagadash kenge algors singelolan kilongul. Tosta frede il dal meritsi fan nanaro. Ako me matagi. Tosta ni tar nakachueng benan ki frede in tafila. Kishipin il daga tafila na. Singelone ke longul ba tosta na algos pena sapta algos pena John longul siye la nekitolngul ba frede. Antawa ke melutit sige tostangan tostok si betafla si fean kalem lan fela melutlut singa sika ke balan pel si ma met kos fine sam ka chamram kinsa wit luo ka tolutari ke awkward lang gat ke kaisi ka fala laplan talik na din siya nga ni ek fashion awkward mal sang na selo singay na ek fashion na bangay siya pel may los takay ni na hindi pala yung katakay ni fashion in tako alo na singgat ek falat ke ka fala laplalos ngan naki Jesus sikya kin mash lalos ngan kademot kumala na pakantain mait matakoin koin uyak falat na ilo sa long lutilan layman. The shock to with Pharisees. Man mashalos ngan check na sukin kaprilya layem. Ilo check na suko shupe. Shupe ma ilo sinsang shukilya layem kaprilya. Ka tagaka na lagin siya oil. Kaya singa lula na kaya singa lagos. Merit singa lula na kaya longol. Jesus il vaak makatay na sa fast to cook. Effektiv vid fashion sin losh. Na singa limegos la nagi singa lai gosh. Ko sarek na nan ka faul na kinanaklan mait. Sham lai nga mana sin mit Pharisees na singa lalongol il faking na silmo na selos bemo kosti ay tayo. Meritsingil taka tukuna meritsima mit Pharisees ngan tauset lika faor ek ay los anin out of order pem gugulal dala dan los la ni tiloyang nakimadal rong la kafa ngayon ak fast siya ay los usak matayin ko siya ose may dudit siya sikyak tako kisaptay ko siya los usak matayin ko siya na umisam toplan lem na sale dala dahil sa mo lem Eric Jesus me Eric matayin ko siya ngayon masaplan Moses fact mo intat ngal kain mate siya ngayon tat ngalil ni kail mise ame toplan Jesus na sale dal kail kum naman sa mapalama weng makuduklan talang yot se metan natukun mangan na los wengin lena nalutudang toka ilos fashion look with Pharisees ngan som na loms ilosa alam Jesus il som na final olive tina fact la ifal som na weta kos itola mail da sumero final olive si pela koki pel upgrade me pela na lento ko ay pa ilo sosing na laro sham sila nga na selos in fact na selos mo inara duti laling na sin med Pharisees inge keshi penelos tina ikesa in cielos los alana los Israela in cielos India akilen la il pa misaya si Milos ala na tapan nga in fact na cielos mo nga pa kalam man fela katina si ma fast to cook eva tia si vil fashion losh ki Jesus il va going in il akalim na cielos la Finilos, lalai fung ilalos ilos finilos, kailos fin lalai fung ilutilal na selos inge ine selmo il pakalim se ilos etile matain los, vashis lalos fin felsing alena
phone la kishipin lem Jesus let the song makayina kalim lal na selos ay na guessing genik na person na selos in liye la pie genik si maweme de los in fast girl mo lalos ay ala phone la kishipin los mo king kalim saying it with fairies is inge los long faklan lame ay los of course, dal de la fungel. Los liema mahal fak nga wangen akpa ye na se los men masapla los in leño sepa. Inas witness li pel na kayo na Jesus ilito. El que dal fak nga dal mo kum si fena law game kum law game si fena wangen katin ala fungel mo kum fak nga men wangen met sayom da ka fak kum kayo na pa fakan. Lem Jesus evak na selos no final mo kayo napafak na selos maingayo. Tamayin faking e pa min ilito enil tako we me ilito pe enila som na we. Keyword key phrases luopangan ngay tayo nga tako we me yo. Ngay tao pala piyen nga som na we ko nga som na ye. Jesus ke ilfak na selos nga nil mo. Nanaklosan, nanankalosan, matako kinanaklan mo ito. Men kuwas tiye na ito la me kalmin mga shamono. Papa mo, mitlo, ilric cake. God Papa, God win, God ngon madal. That's 3 witnesses right there. Orik man lame God, orik man usgak lan ngon, usgak lan wen na din God, baka cham king. Wait verses nga finite ang wang witness lom gimam fact and wang in mitako back you up tasok in the back of their minds dahil nga tanyan mo kasi lo ko tako fact mga na siya kil whale ko na siya kil te ito mal fact ko alto ko to fact mo pakalim se Mit na kayo follow in his footsteps, kunayakin kenik si was lalos. Na ifin wangin mit si tako will do act si was yel ko act back up lal na be witnesses lala min ilos mit matake masap ilos ane na fash ke masap. Jesus il da bokalos da fact mo baba ta mo ko il pasapoy me. God Papa God wing God ngon madal. Witnesses tolu lal pangan. Witnesses luo sa ayel pangan. Nali you work lal dalo. Pia Papa to moman. Met Pharisees nga siyak. Jesus il da buk fak na silos mo. Kos tiya ita iya. Kos fin tiya ita. Kos tiya beta Papa to mo ko mo. Kos fana ito. Kos fana ita iya. Kos lakan ito pe Papa to mo ko. Il top kolosang effect na silos mo nanaklos ala nanakin mit. Salal nget los kos tia kan ni kos shela in sios in tia long mga fact tia asia in lame los na ra wangen shipelan do sisla bella in fact mga menilos tenaporong. Elos ko flash ule first tol ngul ka first sa flash ngayon first long ngul tak mo elos ko flash kilya tak mo ilap karan na ke in treasury lalo so elos check na ko flash kilya mo yen son na pangatel lalo lame god phone lame god anfel parang na lang India ashkata masikyak na sen men son na pelal Maludod siya nga ditigot ke boldness lang Jesus. Ilito la selo, ilito la sepa tamuelo, ilito ko yeme, ilito pa na lasum na ye. Nara sham na sinwait nga Tapokal tal, like in fact la lalo. When silos ko reason na sin. Ilos met luti, met ito ke masap. Follow ko nang nasin Jesus. Ta Jesus it ben si fan na tala furel tala kishipin ilitola sa ilitola papalang paspail mo. Ilitola iltako yeme, ilitola sum na ye. Luti ako mo nga akong vinay lang mga akong may kalayan sapsi
God fin ace Jesus Christ mo il palem lash, God orek manasin Christ. Jesus Christ pagalim se. Fin God they sell Jesus mo il palem lash, or il ashin ngakum. God me pagalim singan, ashin ngakum. Nara mo ito finta ko mao finta ko fumulya kum, ako me ito la, se nga ta ko yeme, nga sum na ye. Senga kalenza po. Nayan na kailan Jesus il fact mo nga pagalim se il finashing nga kum nga kum me wepen na il palaik ingan fakak ke wala na lal finish line ye nga kum ito ben nga 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 hey fu se kuman kumesum na ye kum ta ko yeme se lem lo mo Paamadutlut sige tostongan na nga fagel. Tatafla na ke frede. Tange usela tegin ko ilas fena usela. Ilas fena usela na lila malesang. Allah yung malesang ta ko yan. Mga taga-infect ko malap ki makum akademie kasi katliek ngan. Alle fanen akadayan. Gigo makadaya ki kapa ngin ki boldness nga ki flock na ki boldness lal na ki kumsam kun ki lo susim tan ko rosea. Alang sinakisin siya ki o yesil elos relangan. Am da revisit me malutut singe pelt po sin naklagala. Wow. Na dalda ka fak mail ko show. Na sinsiyak similar matakaw pa. Teka ito. Para tayo ko flantolan yun siya. Para tayo ko flantolan nga ne. Nagsinsiyak sila katakaw pa. Bien, evin mo tayo, evin mo siya kaya wala sa partner lala. Partner lala. Kasi yun about the kan. Ay mga dakan na siya. Ala yok sige, kung siya mo, akong fact boldness. Na, ala lang si Bekab Geskin, kay fact silong ki boldness singi. Efin kat, okak in kain, kalingayak, baka nagkaslan ka ata. Panaki, alang sinarek mo kin meto akos. Fos akos, meto akos, fositkos, meto akos, fosingewon. Kaya pwede si Marsha Feya claim, kung kaya nakalayot, nag-bread, kafaan niya kain mga, na fos to yung keyword si kaya mo, masamas na fact o niya. In mo siya na si kumpel siya mo, okay, kung kikasin siya, paldari nga, uskom na nandik nga mo pa pinalukil, akademie pe, kasi siya Sharang yoke malutut mga akademike nage insang me expose ye churaiser nga. Glamala dignis kum bensi kum lutia deksinay kasi kum sulin melemi arale galen. Wala pa ka. Glamala nga bensi machi ale titil fanenin kanakataya alang si me orek magin vaksilant ngan men pangasima ngalien na paiki o kak singin akat kan o kak kevin kat kan pakana kin kain inte get mad but fucking into a spy be bold wow excellent looking forward to the next one Alan abangan Kailangan lang tigin. Ay sila Okay. Friday dami mga tosto. Friday maritsan fact ma Jesus el malang me. Na el dami mga saptal ko kay John el longol silang kitol ngol. Katuwi ke longol ke tosto. Napaingin na katatafa na longol silang kitol ngol. Natafa man na malayim Jesus il fact na sin may Pharisees kan il fact na selos la ile mo so ile so na kay los ilo se mo ala so cool da siya kilo se tia so ko la kishi pinelo se mi se ke mo ko duklalos ngan first long sielan ke long la ko fact ke ko se mi se ke mo ko duklosan na first long le me ko slen ke tol ngol ipsak lo ngan
ilo siak la se kuman na sinlem na kile me jam nga ni lie lapan ko po tu le lalos may nilos tia long si liel mo il met yok shupe si ko il lem si ko il met lango si lalos panang lem chisa silvak na selos mo nga sum diki ko wos e sukye ko wos e mise ke makudu klos ngayon e uni ko wosi ilvak na selos oingen ke shupen Los lalos celos cochela in cielos que in dies gas in the dilan lem ngayon panangelos in dia pe coin galim ke factlon lem na celos inye. Los asia kin maslo los que Jesus el vac mo ele som elos e alla so col tashok makuluk lalos un el talo cose mise que makuluk los que Jesus el vac angan na los asia kin maslo los siak la Come calmen mal vac ne les ven au nilje. Men Jesus el vac mo kostia kain wi na en nga som na we. A mako du close ingen e unico osi. Na li la pan los la lo so e los asia gila ko me calmen mal vac nga les ven au nilje. Palma kotte kain we lol na en les som na we. Panginoon kaya wayan mo'y inpel sa mga oy wala mo met luti masap met Pharisees pangen met koyen masap lalos met chua pangen ilos pe pa for ane yok los in maslon mo ito akfalat yak in maslon mo ito apangin liye lalos que shamjam lan lem na selos inye. Jesus el vak na selos mo kovos fin dia la lai fong ya la nga na pa nga na ko se mi se ke ma ko lu close. Jesus el vak ke fos longol tole mo kovos maten kovos maten nga maleng me kovos malan vela nga tia malan vela pasis ko se mi se ke ma ko lu close. Tali ki sham lal na selos nga Ilala na sikilan ka ni kesta na selos la. Finne los tia maleng me. Dahil los chef na ko sisye non ka los ka sisye. Po sisye la in ace luti la. Yung sukla los a galim ke fika. Sukla me kal men fak la yung Men lem Jesus si vena elito na nakla los ala. Ilos ala suk. Los ala sukin shukilye in usella len kapuri ke shupe faka. Kina shupe nilo sok sella. Duti lala oinge. Ko il fak mo nga pa kalim se. Nga e sum kum dele sukya. Ko nanaklosan, nanankalosan, nanakin wait pangan. Tena kawil. Pasong limekas na nakito yung ulil top ko los fak mo. Ilo siyak sel. Ei você man. Kish ben Jesus el vak na selos mo. Kovos maten nga malang me. Pasivesi lash ngan sikyak kya vasto longol tolo. Kovos malan vela. Nga tia malan vela. Pasis kovos e mise ke makulo klosan. Na liwin iwek lal dala tanga tangangan sinlem. Ifa man. Man. Pasungol me kaslen kito yung ol. El top ko los fak mo. Nanamay sinanga ta fak na ikim tawa kiya. Peba ta mo ko pa sa paya meo. Yok na pa yung mga yun in fact na si was to shock to. Kishipin nilos ko siya lain siya los hindi alalal fo ngayon. El dia elet fak pel si fan na mit na gawan long si fan. Ilos siya na galim gela me Chipin kome kalmen jam lan lem nga lustin na galim gela lem Jesus in jam kin ko gas kin baba tamal. Di fos long ulay ko shlen ge fos long ulya. Nga riti ko sin mo ashke pechif kadin mo pechif na. Long ulay ko shlay oing ilvak na silos ke ko se shrub po shak win na din met ko se veta na nga na.
Ekus feta la wengin mga oraki ko kuluk ko kikolok si fena ang fact na mababal fact na sikin fact. El sapaya me el wiya el tiena filia wi ngan makayena mayen pel na kay wang oro may din si wuke. It's also for you and me. Maba na si kumpa fos liwangan. El mapel na kaywa el akin si wuya el de na si sala. El de na falayan nalan makayena na kishpin pel na kaywa lakos ma baba tamala fakla na raw. Narawangin si pelin si sala. Jesus ilala na shikelan going akalim yung mga first time mo vak mo na boss mit malong dutisalan layem nga ay lus na alfong ilpe. Nara ashripin vak la lang na singkata mo ito to siya use makina akuluk lang ay. Alla na diksyon na lost lines yellow style ko flying liek when in liek in your allos. Lame Jesus el malarang me, kot matin me ta shokta, kot we base ke wala na lal, e kilonga lang lal me singe. Paya kelem ye yak peke mi sa mo yak lal, ele na makuluklak kum nara, nga kum me singe, pa met ta taf polay ko met taf la in ak yok na fin fela na fon, in lutilos na selos sa masyak na in na ko na selos sa ma Oya na mit Pharisees nga siya nakayakay ni mising. Kila yung Jesus il fact na yung mapapa tamala sa pael mo. Na mana ko mal fact la o il fact la. Mana ko mal sap kun la norela o Lorena. Naro lame Jesus il fact mo. She basing her papa tamal. We see so now. I will never leave you nor forsake you. Hebrew. El tiene así son las siepel, el tiene falen las siepel. Kishupin el akin si uye papa tamal. Nga kung masenge, lim Jesus il malang me. Nga kung matin me. Tasyak takot malal masenge, nara nga kung ininainak sulin mana kaywa. Ilan insevuvusesh, ilan matena siskatle, tena filikatle, in mau makay nasipel. Pangan kanon frete, tikin nakmanas ko islom flora. Umakata ya dari kala wala na kalim. Bilon sin ka chu da kaksakin. Se usi mala na los matayin kan diak ngayon. Il sham lying, il sham directly na sin with Pharisees nga kishipin. Il los pala na tako suke. Kausi Suke ma lo sin tikiye. tangalin niya ke mesi ma. Gao. Sikata pele. Ngasangan chun. Alu pele lalmet lanne. Chun level jingan ta nawang ilas pena ke tokshailan gata me. Akakain sila. Never ako going kigaslan ka. True that is. Yan mga kumenda ni Samit. Wow. Hinta fa na ako going si tako kigaslan ka. Walk away. Tingon lang ka pangan. How does that ever happen? Dala, user long siya ako going sin lame. Nama lame. Ikata. Kalasum de gela. Siya kuman. La. So may isa nga, ifo sa papa mo man, ifo sa kuman, Jesus ilitayan nila ko, may ilitayan la sum na, where al tapokal tal na fall. Lang si bevaksilan le melange. Del ukoy madala vak nge. Pay madala vak nge ta. Del so mas kaya ko gubunda dalin mokle madal sam. Hangan. May lupa na Amazing. sirk. Gulo malap tignis. Ale bless ke ekasinge. Good fun na ba ke agatayaloman. Look forward na ke setian na nga. Takay mak na igasik masiki
psychology nga nagat. Connect si Kosyo klan na pa in Christ nga. Amen, amen. Ay, lang malap tekin. Asum nagisete, Okay. sete el si fesingan fak mangayangan kin masaplom. Sam sa kungan pa, sam si vuksingalya. Ang nga sila na kilam nga lawan kors na sam sa kunga na kinga kum kagat kalam kors. Il balese, il bawiles ke bu, il balese me ke bu, ke sams ke bu ko. Sam's kung si Fena 119 il fosse eu vou que lawan goshke. Nós stanzas long luo, elo soreka dik nag stanzas long luo. Kaisa algos fos ke stanzas ngayon. Namarit silas ke setting il sikya ke stanzas ak on gosh, na stanzas ak eat gosh. Fos angal siya ni kilam ngalawan gosh. Sel jam jam kin yok kilalal fungi ke masaplan ka. Na stanzas ko mate kan pangal siya kya ngalal gosh. Moit si masamosa sam so ko ngayon bang na sinlaim kat ke pakotin lal in mole layan ay lulay ke. EPS maging gadin da kamolilla. Nem gadele taulela lal, da shok ta muitsima samo sa sams konge. Il si vena akkayel. Ilini noilen si vena akkayel ak shok kilalal fungilal ke ulela lan gad el vak kapje. Ili tala long silan gad finwelal ila ka in top kolosema kasensiya kilalal fungilal ke God, blame God. Finjak lalon in gasinutilan God, gasinutilan lame God na sale, a leva liyeng masaplan God in mo lal. Fact lal kaya pa, ilkoin kishipin ilitola, finjak lalashin lame God, or sang palikes lalan som fakak na sinto ko siya la Malim gadil sapkin na sinilang kon fakir. Ilito si wasla itiak may kunyayak lail ila palakin in sewo kishupin ilito lail akos masaplan lim god. In mo lalin na kaway lefa na nakikas inutilan god ay lefa sa nakinelang se masaplan. Ang alyala na kilam ngalain gosh pasten sa sukutakongan na matawag ke fact lal ke matawag ke fact lal ke mo laim ka de la ni samulay lalal na sin mit kalan sa plal mayin maing ipasang finchak yok na sin pangay en si mga mo hindi na expect mo kahatil mol kan lawlay lalal na sin il si fena tako inakes makinyel si fena inak posisel na sin katitola finchak lala fin on in laim kat na manakewaiwo na sil. Ilak wo ye yak kipel maupeo taka na sil. Il finne akshak ye yak ke sin mait fileng. Fak mo mait fileng finne akshak ye ya. Mo yin finchak la ka sing ko mo. Arang at te patat leke. Ngat tuna ko. Ngat te backslide. Ko ngat te give up la life we look game mo. Nga siyak na tuna ko mo yin nga ito. Lawalay lalom ke molela olela lom ke finchak sing of lien koming il on na tok ma bad. Mitsima so mosta sams going fact la il sam na non kalan lim gato met. Panangil shukya na lalal fung ilal. Say palakin na pa yakil shukya lalal fung ilal ngay. In lim gat ngay. Ala na yak boyel. Pele na kaywa. Kili mo kulu ko in akulu ke lalal ko in orama kulu ko in siel ti kel ke. Il palakin kash kasak lal ke supinilitola. Makuluk malo sarang atin aking anyilim lal. Naro kids lela na ako slim god. Ilan honor masaplal. Ilan ko matana kilitilan lim god. Ingan king masaplal. Il silela o ingi panang ilpalakin la. Ilpalakin in sewo wo. Ilin sewo wo kishipin ilakos lim god.
Samsa ko ngayon ako na sis misengi na kes makinyikot sa mariti kokot sa mata ko insu ko initola salvation ka mo nalalang ka dahil si wangan mo lo ay los na sa mga A's shu kelalal vang ilas act for light jilim got kimasaplal ilo sa tiya soon ek may ganyayak la yamatan may tako ilo sa tiya super flok la na ke mol mata lalo sin sulpe mata ke molin orek makuluk lalo smith lim ka del darela wala lalo na sil David isam gas la Nathan na sil David ke Samuel duo Samuel it gersin alon gersin vak mo fidela leve arsh in film na kayo wa toko shalal if an ni tok ma bad for sang al vak mo isam wala lalom na sik may kalensa plom lim ka del dia mol kan law la silayangan ta shok ta nga kung may kalensa silayangan ni na ke ilolelan sil David tin affect la serena sam sa ko nga ta shok ta ki guess what the cookie for sangalyangan kung koin relate na ki ulila silang limkat na sil David ngan toko siya ma bad fitela leva toko siya ma bad ako kona ni tukpa toko siya tako te sikya kikel lim Jesus Christ na saying naralesi si kosap na si kumisaying katin palakon in mo din sewo yarol kipen si katakso Kotene na inshuke na lanan fung ilashin kat, kes makinye kat si fena, ke wala ilalan lem kat. Nasing met kalan saplan, nga ako met kalan saplan misenge. Len na kayo wa, fung na kayo, it's dit, met si Marela Sams kung efak mo, nga efak na game ke fung o. Nga efak ngan kin kasin diti lom, in beda na kayo wa. Nga efak na ek falet yes a nakin kum, ke masap lom. Mga kuminay na rin fal na kisam sa kong ingkan do tiya kom initola kadel din na mohol kan lang nilalal ta siya nga kum koin mohol kan na naro kotsak na ininain akes makinyi kot si venala kadel ulay lao ingi kadiningan kin masaplal rek manasil ke na ilakin si uwi kot pengana lenin molash Pawan Sam si wag singal yangal sini kilam ngalon kosh. Kyle, take it away. Hands down. Tignis nga prophesy story mo kume smusla si commentary ke Sam. When we igas takle kum Sam. Apa Prescott ke Pai, kilon singkat. notes to man ko even running da kume ang ko. Maxlun siya shuvo klam nga oing maikas nga so na akatay ke. Ko ke Sam lam nga si mawangin babatamang ko anonymous nge. Maikas ta lang so na akatay ke. Naksyan ta kan chik mayen nga si ven age nga kalngi ke Sam chema husesh. Ano pa Aproy siaksin gat na pangevokle Yeah. ibuk matangen na parang afak Prescott ke lagom takan la wiki gaske ki akataye ki sipuk ma enen ako minsom kunayak kasha ki proy ki ngon kate ki mafak ki Old Testament uleng matan. Kilon singkat. Pai, na pa, kilon singkat. Wow. Parang nga enen nangan kumin sabay man notes ngan ka din compiling directly commentary ki kas ko siya ki Sam. Pagayang. Hey, I can do all this through Christ who strengthened. Amen. No malap taken. Yes. Having said that, kate kaliya program ba siya ki Kos fin lang nakimalutut ki Henry anda digini sila kate ki John Dari na ngata ka ki when malutut ki Henry kung ko na standard lesson commentary sima kasin call go dawi all isla si fenge keo na farane
sunchen rin adel usikela ti alimekos fasina ke pella ni tawia na pagat sam ke shukke na sikosok los pangan si fesingen na meritsingan pakela ti alimekos fasi na pangan meritsingan kela ti alimekos fasi na ke faikalolaka abe na ke commentary la na nga sige nga sukla Messi outline kasi kan rekle ke fossing na fakla inge katmat sikosyo cry sila sikosyo ke katle amen ke mainge kosin tu ka ay na mat sikosyo and nikos si feel folokla na ke molan mat kos ke spesingen tapik sima fakalosing eda ka ke ipluo ipsimedan ba ngalikie mo fin folok na kimasa na eme panipsimeta na ngalita ka nakataya ke kelatia toli fasingon gis nga luo kimasa plan mo choose pa Judaizers ngen ale nang ngos lakeya ipsiaklu ke may richi ke kelatian me ko fasingan ba met kelatia into nako na ngayakataya ke si koren singalon kos fasingal toluan ke ko akonila ke Filipai si faslongolit kos oyepe akos fosse si Thessalonica toli fosalgos na kapensum ke lu Thessalonica los ngal mekos in sam la ke sikosyo klasima kaya singit ko ke na ke akataya ke fossing it ko angin na siya makataya dari ke Kelsera Ephraim Ekar pang inge kat metsikosyo na ensisaf lang ba folok na kemulan metkosyo nga esikya fin kat matakimasap basi sa nga mo fin folok na kemasap na ime na pangayan si ma ngalang si pakalimila polel kina sam yok na sinit kalatiyang kapkabak klosan koshmetek longastan gat matawek fashnemit na Judaizer ngay mangus lake komendan kosla vakum kain wiye small sing kain mangan pael folokon ek sam si mga katekel Sarah Karkea na parang alang si fak ke fasinga luwasing en fakla tasak ta kadil fak na si Leprem Nikomelia ketalikse Ekar mangan bel si ma main asfosyak silal ma siralang Fledala den som. Kos finesam kain pa week siak luoke kat folokle alu finen kena. Pangan si fesi masam kin palan bel si ma me nimet chulpe folokonek del som dari. Na ma ke sam ke masap ke mten me kalain sap singen na mten ke uleng singen. Eka pasam singen. Kos finesi file folokle kos sumte Kung siya na ke masap, siya wangin simet kain akfalye penganalin pel na kayo. Na ito, pangafaka, wangin lesipin, mulyak silang lena. Na pangafakla, masaplan matchusan pa, akataya kikikelatiya toli, fasingal gisingal luo, pa fin folok na kimasap na ime, na pangakat, usif fasingan akataya kela, elos siya fulia fin saklalos kima, elosara inakfalat masap po, elos mata yesel nga. Na masamas lafak, elos siya tiyakos ma, nakewa, masimlen buklan masabain pel nakewa, elos an yesel nga langat. Inge, kalem lakadel tiye, aksiwasi, katinamit kimasap. Mayan masamas lafak, met siya kadel aksiwasi, kesipin lalalfungi, el na ba emula. Judaizer ng ngos laki masapa na or make a big deal out of circumcision, stuff like that. Na liye ngakom kain te kusyo. Tagat kan lust. Kanawas tasi pangandari. Ngakom te fin makat akfali wanan malan met kat pushela. Ngam tayo kiurik ma, ngam ta text Facebook kiurik ma.
Nga kung fin magati sa lalel, David sa pala o yes with an intent of kill. Nga te uniya mo chita, namakla ka shango shala ka. Nga uniya mo chingandari. Na pa akademia ke masing panga mama elosin ka inkarn liena ke masa pa elanggalang singa selnga insewu losin loange akwoye. Na fakka met kela dia tu na ka pa ipsiak luan. Gas inaksa fiesi pa. Kosin nga sikyak tu na ka inlalalfungi. Kosin polite na akay insiowos. Arorek malos na kewa. Tingnis mesin fak biang fin masa up na kumdikel lang si fe. Arorek malosan fin lang si. Pangan masir ang ausi si koren singalon kor fasingal dolo. Inak kay vaksinal pol na silos nge. Ke illustrate dawa pange. Shenenya kellal fungi lalosan. Na kat fin sin be fast na bet ke Philippi agor fosi fakla kim maing matlili kullo lok ngaru na nashe coast kasi nakopelal bangat kosaru na ak ingan ye ngaru na yakin coast matlili selklok paingi masa ini kosin tu na koke the molos massive fun na layo in Christ na sin basin na sin Thessalonica Maining yashmol sa inka piamol singa katorala kapashla na sin Christ Jesus. Naraksikosyo kiyekatle. Liki masap mga kumtika nakfalye. Masap auda ka, masap singaw ngakalemia. Onfu ko singal dolu, silpe fuck yang dako. Lemil daka tiyanga, insewo wolo siya skara pingon da tokshan shamalos. Lemil daka sharam ka insewo wa. Na likiya ka singa fin church, na ke Paul in the for little church, na palus uskat menik ikalatia lemekos. Waslong luo. Long si pa mateng bange pokpep si vena lemfe kainin mga nila kalemke na si kosyo klala koma akalemia kapa singe pa kono ya kyak mo kaya fun na si kosyo klase la koma ke masi was pailan Jesus Christ mangan kapa si matago in kain akfoni ya la koma lomala tignis pelang na flokon na yun nangaus ko me sikum na mo kay fun na Flopsak my sir. Naman natin. Kung naman bale usnya ke fosifan na kumrela outline na kanong sige. Kingali ready fosingan si kosa klasingan ba lim Jesus Christ ila sinasesh ngay kung sang pe supporting ka reference force magum referencing another na kasha yang mo. I look forward to Saturday morning. Finjakan kay mo lang. Kay phone la na katayal man. La naman lab ngay ta lala Schmidt tapan be Henry. Anak yung havaga Schmidt sito nga siya po be men na wongas pa yung outline sa kung sa pa yung mga kaksaking God kikalim udagat na siuman pe. Kung malabtigin pa nga tinawi kong study ki Henry rangas nga isla. Cham lungan. Christ na po sa kluo Follow fos makumvaka nale pangamag fos si fan na kumrela outline na kanong si. mga tu na ka klamalap si lalasin kan elosin sil pe backslide siya kan si kom Tasak the backslide singing akom kind of foit king akom two fin gaslan gat ngalang si gasing two fin gat kom living nga tu ke trona alufin nga hange komtel na komange etikin kom tu oye Kota kom. Well, bangan kali la ka kaksikin ko was tigni sa ala ta katukuk in kali na esla mag kali la siya na kadeva tigni is nga jud jungal di la message pat ka rukne ngan kay di Okay. Estimate Mama labtigin.
Klomallap kaksakin katki kot sun säfläjen takajeni kot säfläjen tytilarsoi ko along si sulpena pain kuusna kaiwa kuussama tako kässä tikun mait mako täkkälemitaria salik kaiwa klomallapki pel posma kum käsi kotpe Tignis Mira from Hilo Aloha na suum sa uloman koskawa finanilo kaksakin gat game peki kumasin se ngayon akaya kuhuspe Tignis Lerinda from Honolulu Kulaman lapke arslom goes akaya gat ke faklos ngan kaksakin gat ke posisellos tama das mit silal damlin serling Ikaw ng Zoom, kulamalap ki Ashloman pe, Nelus, aloha ne Honolulu, aloha kula na singkat pa ba kayos, ege muliti wo na si Shaman, Rhea Rob, kaksaking kat ki Ashloman pe. Ameni se long lash na room del be, kulamalap ki kumsul pa wikot, Genevieve Sua Scaling, Kulamalabe man, kulamalap ki gas matan lenalal, Melise, Sulperea Rob, Genevieve Neluz, kaksaking gat gyars na Joshua. Joshua pel na kumaisas lang kung iskat laliki yineng nga. Oh, tama le, kulamalap nga tinalila kumash na kipesi nga pa nga. Ala excited kiliye kumyakan besi kap. And nice ka last mit large nga arlain kulamalap gyars loman pe. Kaksaking gat cables na kaywa, we got in gain shukat pegi paroe ke pel makatashinin yung ka finne pel na kaywa ma kat come to your mind nak na shukat ke paroe katinin na na pa paroe na nasuwas pe mait mawiga to ika nga kuwas pe kada shuwa kuwas pe ke paroe. Siba nakaksaking gat kita kaluusan Alena gasha yang tako filia comments los ng kating ganita na makat fascia or mana zoom kana subos. Tigin bel na kumakulaan. Akala aba flok nge vaklo malap na siwas na kaywa mataka ligie pasha ke comments mga kasi ka din cage ye lagos we got ke shwasha ko ye na alang si vaklo malap ke proilovos ka din na inkan kasi kat kaywa vakla kasi kulola ka na tignisle taka kaliya ke proe betiga diskat dal ki yenenga nitsinga lalgos palalange tajakta kat chafla oyeka ngasha pa naknasaga ke wikat ki settea inkain me pon vaya ki mulutut sima me nga ekasek ko fakaloyenge na nga may pangen may faka alena kaksekin kat ki kat kanta kaya ni masay lalfungila siya ki tagay ni lipso ki kaslan gata met wias pema kositang mas met wias mamtain asor belin yokshala la maf eljav kama ako maskea kat kewa tagay ni pray ke pelsinge yok na kat momentum na wusiva tagakenge kat tagake molyak lan lem in kain akalemila pangi masikat tuve na painang rakaturek maganin sam Kolkata in fashionamit ke lalal fungilasha we pray lasha tignis bange kasin kalila ka na vlog na irung nakat fa me iskatel ki yeneng lamala No malap tekin sosman mamisenge nga tari sila. Soswag na malap kya hashlo man ala kashi lain no. Kahit kilo malap ki kasing kasha na kaywa comments lowos we are slowos in saying ngayon. Long si fakula kaksaking gat kaywas na kaywa ale insiya kale me ke fakla masi anak manas nasik ngan davila
Our condolences na sum tamlay malanita. Shue thank you man ke grands and dum dal ma wangen le. Nga as a grandma nga na feel for nga na feel for you guys. Nga shuokos ke paroy se lo ka shuokos ka shuokos pe ke paroy. Akaya kos ito la lem gadin ma na kayo. Da ingain akalim yana siwas la kat wikos ke aser lowosan. Alal fung ila katilak mi sensios. Pangan masala anin siya nga ke fact la na kim tawa kaya taki katakasun saf na nga lang sina siya ke prailan met na kaywa ke yun na sila los nga alal fung may losan na yun na paroy. Tigin bangan marshu ka kulana siwas na ka viewers lasan lagak sa gat ke arslosan. Sympet ako wigat ke sette au it koskal kos tegin au gas kosara sette. Namlen dat kaki awal Gustavo wikiga el dakan lamgena le bakumda na sette nga sa Oregon Oh, okay. na nga mo pangan pulan Belsingen aw pangan mamay aso. Okay. Kaya tegin is one dag naman lap ke arsloman. Aksaging gat pe. Akaya ko was may kona. Kita ako lagating kalia pang tegin na. Okay. Kaya kula na malalap ka te sum na kiparoy kalia pang ngalalay mo tamlet serle wigat pe. Ngalalay mo ilaki pe. Dapat pelong lal sa ulala na siwas na kaywa. Kula malap tegin kat ako na nakiproy. Olem God, baba madal kula malalap ke saf lalan tagay nila shoye ka kat ace gaslom ang siya malalap ke ngon madal loming kain ak yoke na sishke tayak ma kat ace sume wangin kola sing kain si fena tafela kain si fena ak kapye mainge kumbay ak kapye kat ak shok ke kum ak kapye gaswala na lom. Wala los na kay wasa mawiga to ka karang nalos yang pesang bayan na lalos ke mama shirolos sakatye dage. Wipe elos sa mamatay na sir lalos ngon lamingay nak misiin cielos los sa masyek na battling with diseases.